was your mama Aquaba and Fabra Attention TV, so social media trends. And I'm never some more. Now we can't see a copy of YouTube and Facebook as Attention TV GH. And then table sense, what you anymore what they are now also they will comment and they will likes and they will subscription and they will follow and so at their account at the amame. Asama abeka yensa ene area and say teacher nibi and akobo akwala with the infie dumum 15 years oko school e will have asere na wo kiremu akira na amanbo a efiri ho e de ba ya meeting hu de akira wo de a e kam ya kwanse se wo ko school na ko GHS bi dia ananko primary bi dia na e class prefect a e cheme aye say we president of Ghana na chese bi bia wutimi e de wunji no bi and teacher ni e pie class no who say class na aye de a wutimi e de class ni na hye wo class prefect nsa no akire ma kire wo say write the names of talkative naturally say wona wo pekata pa no ana wona wonam won so e de kasa ba class ono ho kire wondi e fego paper so na we e na ka me akoye say abai we ye wo form 3 as say e fe no JHS 3 ye a wasanto 15 years no okoye bia e de ho ma e de abra female student ye busia ya ma ne boni e kopie mu ho a odi nkire mu abesom ye yenko ni enkotie nkire mu embassy ana ye de ye chem e half a scene ye wo atoyema ntamu e hono na school bi e ho school ni din e the Christian Academy na abayiwa bi wo school ni mu a ni mfia wadi no eye emfinhye dum 50 years ana abofra me dia na ono no e wo class eye JHS 3 de kan sa no a na titene kan se from 3 eno na abayiwa no wo na e tire se obe school mu ho no mu a sa na class no wo no ona class ni nyina no de kan se class captain ono na ye se bia teacher ni show enemu teacher books e boy se ye board ni a yes e bia nana kunadu na waje so yes sa ye board ya na waje so sa ne tiri kura ba bedru se teacher ni se ba be ense bi to akura no se so ye class captain bia obi a obekasa wo school mu bia no ana wo class wo no na what me din names of talkative na no obi timi kasa se bia se legend se pa kwabuwei e wo class se pa na oso kasa mu a otimi kasa obetwe ni din safe no na obrofu ela hu oni na no aka se one kana want to say ya metro di ohu ni so say if you like kokra no a right deep double deep sa elo ka hu bi ama abawo wono no ewo efisia edum no otwetwere wo mu a omo school ntemu din ana afen so obu ho no a yempo na wadwane yakane sa asai na wadwane afu school mu ho watwetwere din wanti weno otwetwere din no ano yese opia bonten nanka wakope sanitizer bi de atpapa ne nsa se coronavirus ya benti se ne bi obi nche no a enti wo kon sa no refi ne ho ana wodi din no a watwetwere no ato ne table no a oteso no oba ye no na edin na watwere no ase edin bi abeka ho se ebi omo a ombe school tem no ebi aseda be twere ni din obi oye late nso be twere ni din aka ho a onu hu ne se ne nsa no etoba no busa class fo ne se why na abe twere ni din wo ho no ya che se ni din ye bi a me metwere ye abone akora no busa na obi aye din ana ne bufu ye na ofa pepa no ana se watiti e de akogu dasbi mi sa ana sa twere din ne foforo wo mo a onu hu se o ma be school tem ene o mo a o ma be school tem no sa sembenie teacher ni ba na obusa se edi dada no a odi ka hu ye no sa di ni waye a na class obi aye din ana akora no wadi mfinsia eye edunum no epeja ne nsa se eye mea na matiti sa dunum teacher ni buofu aya odidi na tem na mo fa ba mere me na enkwa ni dini ka ko fa ba bia ho kakraka pao na waso abayiwa no na class captain ne to oso nti se bia nka ni teko na wa yire ne to se na o de aba ne prepare to sa no de prepare so na wa ba ne pao na akora no wa bua to pass aba ne ya na wa se twa yen se bia wo bo na me yensa wa bua akora no ma ko sa edunsia 16 wo twetwa akora ne to ma se se wu tie se na ba Facebook no so a akora ne to hu nie ana ne to hu nyina awo se pata
ya akora no entimi ntrase asisi ayekase yi eka hu bi ama akora no kra no se omo yesare a wokofom a ana ne papa so ni sei edi asem nie na ya ne papa twetwe nkomo anopai ana ne papa tire se de akoso ne yade a ha adwen pa san se ono no ntra bi sense bi a aka ne bakora ye class captain sei ya yetimi bo class captain makoma 16 na teacher ni no onumi na watimi abra akora na ma ne tuhu nyina awro amasisia no ne tuhu nyina yekura se eduru se ye ma akora na kuna so ya otimi trase sije bia ode na batwe na ode atwetwere nkonya no akora le brese ya na wobutunu ada eno eyade a ne papa kire se ha adwen pa na opanyin one atwetwere nkomo no eye Francis Bronya abofra no a sisi teacher ni nipa boni etimi ayira akora ne to amasabe ne to ayire ewo na tadin na wodi abale twetwetwale to makoma kudinsia ama sisi akora ne to de aworo pa na sanse mwese no omle akora na kopiem wo hafasin abaya asabe a omo hese ne hobetima to no a ekahu bi ama sisi ayekasa de aposifo atonsa feti taninu a obo akora no makoma 16 ama ne tuhu nyina worowre na asese me wo me se ebra teacher ni no okwa aposifo akate no ano hina ono no hafasin ne potem say no teacher ni ko kache wo hina se mabu akora bi ama ne tuhu nyina worowro enti aposifo afa ni tinana ye ko le ko jamia ema nananom ne teacher ni nako ama sisi ayekasa de emi hwemua egusu ekoso ana yabu ahu mode se ye sabeka abofra no a teacher ni atimi aburu no ama ne tuhu nyina papa sisi ayekasa yetimi ne papa twe kuma na so yetwa wo manam a na ajegu yetwa na bibia bebele kukusa ya hese ye sabeka Francis Bronya na ye na twe kuma ye saka na dachi bi eni atire no ye de ne beba enfamem wo mo edi a yemfi we na afa yemfi eni enkyere asoya wo mo hye yensa asene ne mo bo ade edi ache ye eso wo so fa woda no na be de akire eye Owura George Mmekuduka wo de atodwa se ene ensuo wudu a ewo oman mu no se a enyomo se no enu nti se nyame eye adom a wo be hye se ene wo mo beti ekuo bi ene o be patrolfo wo mo be bo nsuo na no nsrabanya na wo amsuo nkan ne ebe to se wo be si nsuo bi mu abetu galamsey ana wo de efi ebegu nsuo ni mu no ene ebe hwa moaso ya hye papa esan se ne nsuo akese o Ghana ha nyina ye de galamsey ase no yenti nsem wa Owura George Mmekuduka edito yanim yababua ama yabo yensuo no ho ban nsuo ti se bra nsuo ti se ofen nsuo ti se bonsa nsuo ti se birim yababa ho ban na ho ban bo no anamontu a yetuo ni se yebeti ni se ebinumo eman ni wo nsuo mu ni amasoja fo aba eno eye eboa nanso esese yenya permanent solution eno nti ya hye na ya hyehyeye se ye fa nkrofo bi a ye fra mo river guards Mekao Seko University Foundation and some asna mede jumudi ebe so mo de be ka say donations and never too late intim patrol eya friend 0548302981 ya mani boni ani ekutie ensemu nchiremo edifiniche e free as half asem ede ebe so mo e wa attention team so me dey ene akusias macro medas